Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Inakastian kañaykuna turaykuna ñanchaykamuykuña programaykichis Katikistakuna rimayni ñataq 2026 nisqapiña ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna kasianchis hinakaqtinqa kunan p'unchaw qariki yuyarisianchis 4 de enero del 2026 domingo de la Epifanía del Señor nisqa Dios ninchispa maymunayta yuyarisunchis wakinqa yuyashanku llaqtakunapiqa kay baja de res nisqa pero ichapas kashanmiriki kay Epifanía del Señor chita nispa ñañaykuna turaykuna ñawpaqtaqa kamaqninchis Diosmanta añanchayta qusunchis chipaqyanpa mink'arikusunchis yaya Bernardino sumaqta mañaychiwananchispaq. Oye, maricona panaykuna hinakaqtinqa kamaqninchis Diosman ñawpaqtaqa mañaykusunchis llapallanchis ch'ullunchista umanchis imachakashanchayta ch'ushtiykusunchis chirayku nisunchis qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Ancha munakun Dios ñay gracias tan como kiku kiwata qallariypi purisqaykumanta. Kunanqa Dios ñayki wata 2026 nisqapiqa allintapuni iñikuwan ñawpaqman pursaqku ñawpaqman tashkrisaqku hinallataq may karu llaqtamanpis charisaqku. Qampa yanapaynikiwanqa Dios ñay kallpachaynikiwanqa k'uchunkamaraqshachayasaqku chirayku Dios ñay mañakamukiku kallpata kunaykupaq iñiniykupi ñawpaqman tashkinaykupaq purinaykupaq chirayku mañakamusaqku ima mañakuytachu chaqay p'unchawkuna llipin qatqniykikunaman yachachirqanki chay hinallataq nisaqku yayku hanaq pachapi kaq sutikipaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imaynan hanaq pachapipis hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchay t'antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman challch'unata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq llañayraq tukuyman allinmantaqa pichiwayku hinataq kachun. Muchaykusaki María Dios pagrashan juntasqan kanki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wawakiri qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama nuqaykucha sapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santo paqpish kachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana p'uchkayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Qullanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Anchamanasqa ñañaykuna turaykuna kay hinata munayta qallariyunchisqa programanchis katikistakuna rimaynin ñañay turay imaynallan kapasiyankichis ña kunanqa wata qallariña musuq yuyayniyuq musuq kallpayuq hinariki nuqanchisqa ñawpaqman taskirisunchis aqna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kunan p'unchayqa manaya sapallanchikchu kasiyanchis kay programanchis katikistakuna rimaynin ari kaypiñan taririkunriki yaya Bernardino paypas director del Centro Arquidiocesano Formación en la Fe Manuel Montero Cosco llaqtanchismanta paypas kasiyan umallaq hinaqa paypas naparukuasunchis padre buenos días allin hamukuykachin programanchis katikistakuna rimaynin. Feliz año nuevo panache Rosita Wayqi Valentín hinallataq pikunach maykunach radio chawapinta ayrimunkich wayqi panay qankunapaq llapa challakichishpaq huch'iypaq hatunpaq wayna sipashpaq kuraqpaq llapa challakichishpaq iñiq masiykuna feliz año nuevo 2026 musuq watapiña iñiq masiykuna kunanqa taririkunchis imay hatun kusikuyuwaraqmi iñiq masiy kiwatata qallarishanchis chinapuni iñiq masiykuna rato wataqa pasarapunqachimantaqa de nuevo qallarasuntaq musuq watata hina kaqtinqa riki iñiq masiykuna kunanqa personalki huk yuyaywancha qallarishanki kiwatata manacha qilla qillallashik iñiq masiy manacha allinchu kanman hina kaqtinqa wayqikuna panaykuna llapallakichishan allin p'unchaw kachun feliz fiesta de la Epifanía del Señor, kunanqa wayqaykuna pananaykuna ñataqta rikunchis a los 4 días del mes de enero nisqapi ñataq iñiq masiykuna kimusuq killapi nuqanchisqa purishanchis ch'itera saltaraq noyqa chaykamshay chitacha hinaraq saltarishparaq wasikiman ayllukiman chaykamshayku iñiq masiykuna pirsnayki maypichis taqa kapayki chaykamaña kay programa katikistakuna rimayni hinakaqtinqa
allin punchaw kachun, allin hamukita kachun akikuna panaykuna. Cosa hinakahtian kañaykun traykuna kunanpas riki tarikulanchis turanchis Valentín paypas maymunayta napaykuanchis ñachariki mosoqllaña turanchis hamurusqa rikunan k'achay allin yayniyuq imaymana q'ipiyusqa paypas hamusyan hinaqa allin hamukuykachun turay Valentín kay programanchis catequistakunaq rimaynin. Añay panay, añay padre Bernardino, kunan p'unchay kusisqa punay kasyanchis llapanchis napaynarukusunchis, feliz año nuevo. Marq'akuychakunata wayqikuna panaykuna qankunamanpas apachimunkiku nuqaykuqa siempre nisqanhinapas kusisqallan wasikiman sunquykiman chayramuyku wayqikuna panaykuna kay radios chawpinta hinallataq internetpa chawpinta hina kaqtinqa munayta Dios taytanchisman graciasta qusunchis kay sumaq musuq watamanta vidanchismanta kawsañismanta gracias Señor nispa ya agradecisunchis familiapi hinallataq Santa Misaman puririspanchis gracias panay. Kusa turay Valentín ahnakaqtinqa riki ñañaykuna turaykuna riki nuqanchisqa domingo a domingo lluqsirimusyanchis kay programanchis catequistakunaq rimaynin ahnakaqtinqa ñañay turay ari napaykunchis ya riki kay wayraman wasi rimanakunaq radio ukhunta maymunayta nuqaykupas wach'irimusyayku wark'arimusyayku ahnakaqtinqa riki napaykuyninchis kachun Radio La Salle de Urubamba, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Ausangate de Ocongate T'imque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna Auriquispicanchi, Radio La Merced Señor de Huanca, San Salvador Calca, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Sangarara, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Cuazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna hinallataq napaykamuykuqa kay redes sociales Facebook chawpintapas maymunayta riki wach'irisyanchis k'uchunmanta k'uchunkama qankunaswanpas maymunayta domingo a domingo tupaykunchis Diosninchispa siminta Diosninchispa yachachikuyninta nuqaykupas sumaqta riki q'ipiyusqa paltayusqa chiyayamuyku domingo a domingo ahnakaqtinqa napaykullanchistaq ya hatun michiqninchis kay Qusqu llaqtanchispi Monseñor Richard Daniel Alarcón hinallataq riki Monseñor Lizardo Estrada Herrera chaymantapas llapallan yayanchiskunata sapanka parroquianchiskunapi Decanaturakunapi paykunapas maymunayta llank'arimusyanku paykunapas maymunayta sapa domingo hina sapa p'unchaw hinaya paykunapas michiriwanchis riki maymunayta yacharichiwanchis Diosninchispa siminmanta ahnakaqtinqa ñaykuna turaykuna napaykullasuntaj ya Padre Bernardino llapallan decanaturanchiskunata. Hinakaqtinqa waykuna panaykuna nuqaykuqa napaykushapunay chaykamuyku ñiq masiykuna maypichus personakta rikapuyanki chaykamaña napaykusunchis Decanatura de Paruro hinallataq napaykusunchis Decanatura Paucartambo Padre Hernán como decano chaypi tarikushanriki hinallataq riki napaykusunchis Decanatura Quebrada Honda chaypi tarikushanriki párroco no decano Padre Oscar hinallataq waykuna panaykuna napaykushapuni Decanatura Urbamba napaykusun panay Rosita. Hinakaqtinqa napaykullasuntaj riki Decanatura de Calca, Quispicanchi, hinallataq Decanatura de Acomayo, Anta, chaymantapas Decanatura San Antonio Sagrario, paykunapas maymunayta riki uyarimanchis domingo a domingo, hinaqa ñaq masiykuna maymunayta ñachaykamuykuña kay programaykis catequistakunaq rimaynin urqunta q'asanta Diosnillanchiswanpuni kallpanchasqa kunanqa riki Diosninchispa yupaychana wasitapas puririyusunchis tukuysunqa imaraykuchis riki nisharanchismi riki yuyarikusyanmi kay Epifanía del Señor taytanchispa riki maymunayta p'unchawninta imaynata riki rikuchikurqan riqsichikurqan chaytan yuyarisunchis ñañaykuna turaykuna turanchis Valentín imallatas riki llaqtantachis viajarur maykuntachu turay Valentín imakunan kasyanki iglesiapi imakunan willakuykunapas kashanmaraq. Ari waykuna panaykuna riki Navidad llaperaq kakushanchis niswanpas riki bautismo del Señor anchiwanña riki qallarisunchis lunesmanta tiempo ordinario haykuysunchis waykuna panaykuna aqnapunay kashanchis hina nisqayki hinapas kay iglesianchispiqa munayta nuqaykupas kusisqapuni imina riki wayqinskunapas riki munayta regalochakunata aparinku aqnaya waykuna panaykuna nuqanchispas aparillaraykuta panaypaq a ver anta llaqtamanpas irqchakunawan huk ratullapas chocolatellatapas tomaramurayku chaymantataq llaqtaymanpas rillaraykuta hina chaynapunay kashanchis kusisqa porque wawakunapas suyamanchispuna siempre paykunapas nuqapas yuyakunapuna siempre
juguete chatar ta regalaywanku chayqa nishu kusisqapuni kaqkani nuqapas anchinapuni wawakunapas suyakamunku chaykunaman panaykasyan hinallataq chani sumarik ñarik jubileopas tukyakapshaña kunan hasta 6 kama ninkutaq 6 de enero kama anchikama chayqa llapan iglesianchis tukkapunik jubileo hinakaqtinqa riki wakin iglesiakunapaq ña clausuraykapun ña acción de graciasta churaykapuña chayqa jubileo watapas 2050 piña padre Cotamongrek 2050 piña chay kamaqa Gao sayam chas no rak shay shiwata kama. sunka sapachillañapas bastunchallañapas chasun punzrik padre china turaykuna ñañaykuna kasiyan kay jubileokunapas riki karan kay watastin maymunayta riki papa Franciscuraq kayta churarimurqa hinaqa riki papa León yakunanqa kayta clausuraypun chayqa 2050 piñan kutimunqa chaykamaq nuqaykupas riki pajay kapsaqcha ya chaypiqa riki huktañas yakunaykuch manas aypawraqkupas ñañaykunta turaykuna Dios ninchismi chaytaqa yachanriki hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna kasiyan imanakuna actividadkunapas chayqa nisunmanpas hina maykusikuywanmi riki qayna wata puririnanchis kunan wataqa tukuy kallpanchikwan qallarinanchis mas fuerza kunankunaqa riki retirokuna ima qallarinanchispaq riki kanqa chaykunamanpas purimunanchis mas que todo hermanos catequistas qankunas rinch'arinaykus riki mana vacacionman chaykun sino que huk ratulla riki mana curskuna apakunqachu pero markillamantaqa qallarimunqan cursukunapas hinaq chaypaq preparaykusunchis chaytanis ñañaykuna turaykuna kunanqa huk Dios yupaychana takiwan no sumaqta misk'irachisunchis kay programanchis catequistakunaq rimayni Me quedo con Dios, porque de su lado están las sonrisas ilógicas, la paz inexplicable y el amor inagotable. Canta Santuza, canta hermana, con emoción. ¡Aleluya! ¡Alaba! ¡Alma mía al Señor!
Hinakatang wakikuna panaykuna uyarirusianchitaq que Dios ipaychana taykunata que Dios ipaychana taykuna qañiqmasiykuna munaytapuni sunqunchikmanchaykamun. Hinakatang qañiqmasiykuna qayuqchaykamushayku feliz año nuevo 2026 nishpataq iñiqmasiykuna iminallan navidadta pasarukurinkichis iminallan wayqiykuna panaykuna que p'unchawkuna purishanchis kusqachu ichillakiykuna chamushañaqmasiykuna bueno wayqiykuna panaykuna iminaña hayk'ananchaypish kunanqa uyarnanchis imata hayk'ata musuq watata wayqiy panay qallarishanchis qaynawatapasha qilla qilla pururanchis que jornada espiritual nisaqkunamanpish qaynawatapasha que catequista kaynichtapish qunqarranchis hinashpa watamaña purasnash wayqiy panay ima propósitokunachay que año nuevo probarinki que musuq wata qallariypi chita junt'asunchis humanamente sasapasha pero Diospa munayñawanqa atikuña iñiqmasiy Dios nispa kallpachayninwanqa hinaña qilla unquyña llamanshipsh wayqiy hermano catequista atikunmi hinakatinqa wayqiykuna panaykuna ari kunan p'unchaw 4 de enero ima fiestatan panay o wayqiy Valentin uyarishanchis Epifanía del Señor. Epifanía del Señor imatas epifanía wayqiy Valentin Taytanchispaq llapan tiqsimuyuntinman riqsichikusqan. Taytanchis riqsikurqayki mana pakallapichu karqan hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna kunanqa Diospa simintaña qhawarrisunchis ñawinchasunchis astawan ñuqanchispis yacharinanchispaq kunan p'unchaw wayqiy Valentin ima cita biblicata ñawinchasunchis Ñawinchasunchis kunan p'unchayqa Evangelio Mateo capítulo 2 versículo 1 hasta 12. Eremishankichu wayqiy panay hinakaqtinqa kunan p'unchaw ñawinchasunchis Evangelio San Mateo capítulo 12 versículo 1 al 12 Dos. Evangelio San Mateo capítulo 2 versículo 1 al 12 Maynigudaq siempre me aytach remarakamun ashkatan panadunapish mejun pero igual muy bien hinakatanqa chaypaqa wayqiykuna panaykuna tukuy sunqunchimanta paliksunchis panachanchis Rosita manachu ñawinchaypankikuman Diospa seminta ama hinakaqchu Kusa Padre Bernardino hinaqariki maymunayta noqanchis ñawinchaysunchis que Evangelio según San Mateo hatun t'aqaynimi kasi ariki iskayupay huch'uy t'aqaynintaqmi kasi ariki hukmanta maykama hasta ariki chunka iskiniyuq kama hina kaqtinqa ariki ñawinchasunchis ñañaykuna turaykuna kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy Qampa gloria Gloria kachun. Rey Herodes kamachikusyaqtinmi Judea provinciapi kaq Belén llaqtapi Jesusqa nacerqan. Chay qhipatataq inti lluqsimuy lado suyumanta Jerusalén llaqtaman chayamurqanku. Ch'aska qhawaypi yachaysapa runakuna hinaspan tapukurqanku. Maypitaq kasyan judío runakunaq reynin naciqre? Ch'askantan inti lluqsimuy ladopi rikumuyku. Chaymi payta yupaychayku hamushayku nispanku. Chayta uyarispanmi Rey Herodesqa hawapi uhupi sunquyuq karan. Kaqllatata Jerusalén llaqtapi llapan runakunapas. Chaymi llapan sacerdotekuna umallikunata kamachikuyta simita yachachiqkunatawan huñuspa paykunata tapuykurqan. Maypichus Cristo nacenan karqan chayta. Paykunata reyta nirqanku. Judeapi kaq Belén llaqtapi nispa. Kay hinatan profetaqa qillqarqan. Qanqan Judá suyupi Belén llaqta Judapi kamachikuqqa. Purapiqa hatunmi kanqa. Qanmantan huk uma qullanan lluqsimunqa. Paytaqmi Israel llaqtata michinqa nispa. Hinaqtinmi Rey Herodesqa ch'aska qhawaypi yupaychasqa runakunata sapallanman waqyarqan. Hinaspan paykunata allintapuni tapuykurqan. Hayk'aqchus ch'askaq rihurisqanta. Chaymantataq paykunata Belén llaqtaman kachaspa nirqan. Riychis hinaspa wawamanta allintapuni tapukamunkichis. Tarimuspaykichistaq willawankichis. Nuqapas rispa yupaychaykamunaypaq nispa. Paykunata reyta uyarikuspanku pasapurqanku
inti lluqsimuy ladopi rikusqanku ch'askataq ñawpaqinkuta rirqan wawaq kasqanman chayaspataq altunpi sayaykurqan ch'askata rikuspataq anchata kusikuspa k'uchuriykurqanku wasiman haykuspataq wawata rikurqanku maman Mariatawan hinaspan qunquriykuspa wawata yupaycharqanku alforjakunata kicharispataq regalukunata wawaman qurqanku qurita inciensiutami ratawan chaymantataq Herodesman ama kutinankupaq musqhuypi willasqa kaspanku waq ñaqninta llaqtankuman kutipurqanku kaymi Diosninchikpa rimarisqan simi Qampa gloria kachun Apu Jesucristo. Hinakahtanqa wayqiykuna panaykuna ari kimunay p'unchawpi nuqanchis yuyarishanchis fiesta de Epifanía del Señor nisqata iñaq masiykuna imanatachus kamaqninchis Dios riqsichikurqan kay yachaysapa runakunaman. Pero wayqiykuna panaykuna ñawpaqtaqa nuqanchis kay comprensión de lectura nisqaman haykursunchis chaypaq wayqinchis Valentinta paliykusunchis. Wayqiy Valentin nisunmancham kay yachaysapa runakuna maymanta hamurqanku. Nishami oriente ladomanta intim lluqsimuy chay ladomanta hamusqaku karan nispanisha. Mayman hamusqanku. Kay Jerusalén llaqtaman. Jerusalén llaqtaman. Hinakaqtinqa Jerusalén llaqtaman hamushpanku ima tapukuywanmi hamurqanku kay runakuna. Maypin judiokunaq reynin nasemun estrellantan na ch'askantan rikumuyku sim hamshayku nispan. Maypin nasemun nispa tapukusqa karan Herodesta. Hinakaqtinqa wayqiykuna panaykuna ari kay yachaysapa runakuna nuqanchis riqsinchay como reyes magos nishpa paykunasha tapukachakurqanku Jerusalén llaqtaman chayaykamurqanku imata tapukushan panay Rosita? maypin judiokunaq reynin nasin nispa Maypin judiokunaq reynin paqarimurqan nishpa imaraykuchus nuqayku ch'ashkatan rikumuyku nispa hinakaqtinqa pin wayqiy Valentin yacharqan chayta Maypin nasinanta. Chay yachaysapa runakunaq tapukushpurikusqanta pin yacharqan apuraylla Herodes. Rey Herodes. Llapan Jerusalén. Herodes, ¿no? Muy bien, hinakaqtinqa waykuna panaykuna ari oriente llaqtamancha hamusqanku kay kinsante yachayniyuq runakuna nuqanchis riqsinchik kay magos nisqa paykunata hinashpa tapukachakushpurishaqtinku shina runaqa mayninkutaq may llaqtanchanchipis tapukunchis maypin chay runa tiyakun nishapish ima ashna chayka paykunapish tapukusharqankuriki hinashpa riki chay tapukushaqtinku yacharqanriki rey Herodes hina yachashpari wayqiy Valentin iminatan reaccionarqan chay rey Herodes Llapan llaqtapanya qunqaylla riki huqniypiqa sayarinku riki imataq kay rikaman tapukachanakunku sacerdotekunata maypin nasinankaran aqnata tapukachakuyta qallarinku pasan. Herodes pa umansariki q'unarisqariki chaysi waqarisqariki huk asamblea nisqaman hinariki sumos sacerdotes escribas paykunacha Diospa semente yacharqanku chay runakunasha huñurisqanku riki hinashpa riki tapusqanku maypin q'ispichiq nasimunan karan chayta riki hinakaqtinqa chinata llipinta riki tapumuqtinku chay Diospa semente yachaq runakunatawan huñukuqtinku imanishpan panay Rosita contestarqanku maypin nasimunan karan q'ispichiq imanishpan kutichirqanku rey Herodesta nirqanku riki qanqan Judas yupi Belén llaqtapi Belénpin q'ispimunan karan nishpa riki Dios sementataq paykuna yacharqanku chayraykuya tapun Herodespishiki porque Herodesqa yacharqanku huk q'ispichiqsi paqarikamunqa niqtinku riki iminankuna huk q'ispichikaman ñataq rimaykuna ijrimshanñachaqa riki tapukachakuyta riki mana rimaykuna kanmanchu karan chaqa manapash tapukachakunkumanchu karan riki hinakaqtinqa pi
imaraykuchus ña profeta nisqañarik, profeta ña. Isaías qillqarikurañarik may paqarimunantapish ña suyakusharanku ñaki judío runakunaqa huk qispichus chamunantaqarik. Hina kaqtinqa kayta ashatawansu ñaki Herodes ña umanta ñarik q'unarimushan imanishpa Herodes nisqa wayqiy Valentinki yachaysapa runakunata. Herodes nispa? Nanispa nirqanriki riychis hinaspa nuqamanpis wawamanta willawankichis nuqapis yupaychik rinaypaq nispa. Kay coolish Herodes qanarqashanik phaway riruychis hinashpa Willarwankichis. averiguamuychis allan tapukamuychis nishpa maypicha chay wawa kashan nishpa tarimushpataq nuqaman willaramankichis nishpariki nuqapish riyta munashani yupaychanaypaq nishpa. Pero allin intention wayqiy Valentin nishaman kanchik Herodes icha huk intention nika impan pay wawata tarimuyta munaman kara. Huk intención piq karan malo karan Herodes nishun. Paylla rey kayta munara. Hinaspa riki. Mana huk reyta riki. Porque wawanta. Competencia hinachkam kara. Claro. Entonces anchiqa wanchinanpaq chitaqchari huk parte piq ishki wataqta kama ishki wataqmanta urayman wanchimnanta. Ankiraykuriki Día de los Inocentados nispa kay 28 piq yuyarranchis kampas. Hinakatong waykuna panaykuna ari que Herodes pa yuyaykunñanqa mana allin yuyaykuychu kara. Niran Herodesqa sapallampunata karan rey mana huk rey nacimunantaqa munarqanchu. Yachanta Herodes huk rey paqarimusqanta entonces pay yachayta munarik maypunin chay huk rey paqarramun chayta chayrayku waykuna panaykuna Herodes pes balikun riki tukuy sunquraq yachaysapa runakunata tiray mashkaramuychis tarramshaq willaramankichis nuqapish risqa yupaychasqa mana kay kurish Herodesqa yupaychayta punush munaran ashanpish wañuchiyta munaran chayraykuya payqa llullakuywan ima hinakunata rimarqan entonces waykuna panaykuna ari chiqaqtapuna kay yachayniyuq runakuna purirqanku mashkarirqanku tarrirqanku pero ichaqa iñaq masiykuna kay yachaysapa runakunaña tarirqanku kay wawata niño Jesus chaypash mana kasqanñantachu kutipurqanku huk ñanta kutipurqanku chayrayku fracasaman Herodes planñan qaykuna total colesh uyapunata kay Herodes chaqariki nirqanriki engañarongo que mawakuna ashan wañumuchunku riki wawakuna menores de 2 años entonces waykuna panaykuna chaynamanta rimarishan que Dios pasimi Evangelio San Mateo capítulo 2 1 al 12 hinakatan waykuna panaykuna que kamallaraqcha rimarisuma panayrusta huk Dios pechanta wankanchik mishk'irachuma Kusa kay piñan programa ikichis katikistakuna rimayni. Muchaykusqayki qullanañusta Muchaykusqayki qullanañusta Wayllacha wasipi sumaqchiwanway Wayllacha wasipi sumaqchiwanway Qhapaq kamaqpaq qullanan aqllan Qhapaq kamaqpaq qullanan aqllan Qanmanta hamuwanchis q'ispichiqninchis Qanmanta hamuwanchis q'ispichiqninchis Chirimachaypi paqarimuspa Chirimachaypi paqarimuspa Intiq sunqunpi paqarinanta Intiq sunqunpi paqarinanta Wakchayllam paqarimunpas Wakchayllam paqarimunpas Wakchakayninta qatinanchispaq Wakchakayninta qatinanchispaq Qullanan qillquna willariwaqtinku Qullanan qillquna willariwaqtinku Ancha kusikuywan maskamuykichis Ancha kusikuywan maskamuykichis Purum purumpi oveja michikuq Purum purumpi oveja michikuq Ñawillaykiwansi qhawarimuwanki Ñawillaykiwansi qhawarimuwanki Qayllaykamuyki wakcha wawayki Qayllaykamuyki wakcha wawayki Ama mamallay niña
millawankichu ama mamallay millawankichu paqarimuwanchis q'ispichiqninchis paqarimuwanchis q'ispichiqninchis teqsimuyuntin kuchurikuchun teqsimuyuntin kuchurikuchun. Hinagatin kanyaykuna turaykuna kunanqa ñariki Baja de Res nisqawan riki riqsirisqan kay iglesianchis uhupi mas que todo chiwanmi riki riqsirinchis Bajada de Res nisqapiña kasianchis pero ichaqa rimaypi kasianta Epifanía del Señor nisqa riki yuyarisianchis ñañaykuna turaykuna. Hinaya ñañay turay kasnanchis noqanchis cristianukunaqa yuyarinanchis imana riki Jesucristo taytanchis kay vida kawsayninpi pasarqanchikkunata yuyarinchis qaynaqa riki nasimusqanta imaña riki paqarimusqanta Jesus taytanchispa chayta yuyarisharanchis hinaqa ñañay turay ña kunanqa año nuevopiña kasianchis musuq watapiña chayqa musuq kallpayuq hina ña puririnanchis como cristianos rimarisharanchis kay evangelio según San Mateo nisqamanta imina riki haqay tiempopi riki kay Reyes Magos nisqakunapas riki yupaychaq rirqanku Jesus taytanchista chaypitaq riki mana aswampas yuyachirusharanchikchu imakunatas apasqaku chaychata riki faltayru asharanchis Padre astawan matiparisunchis y chaymantapas yachachikuykunawan astawan qatiparisunchis. Muy bien, waqaykuna panaykuna imaynallan tarikapushayankichik allancha personaykipis sasatacha llaqtakiman kutirrinki icha kusikuywanchu siempre watatukuyqa mañankutaqa wayk'urkuyta imallatapis munanchis chaypaq mañankuta qolqchapish faltakun pero waqaykuna panaykuna siempre llank'apakunchisqa allin amigos purinanchikpaqcha llank'apakunchisqa familianta huñurukushpa wayk'urkushpa kay kawsay vida kawsaqanchista mihukushpacha manachariki llank'ayshanchis hasta qhillaña llank'ayshanchis familiata qunqarishparaq mayninkutaqa wiñay runapish kasuman hinaraq chirayku waqaykuna panaykuna ari noqanchik iñininchikpipas siempre pisimanta sutincharinanchikpunia imaraykuchus mayninkutaqa yachachirawanchik ñawpaq tiempokunamantara hina chayllata noqanchikpish qatinchik hina chariki nishpa mana mayninkutaq tiempo kanchu riki ñaq masiykuna ñawinchananchikpaq yacharinanchikpaq chayrayku noqaykupish kay catequista programaq chawapinta lluqsirimuyku y rimarismunpashayku waqaykuna panaykuna de acuerdo a la Biblia chaypaq waqaykuna panaykuna ari kunan p'unchawta riqsikullantaq como Bajada de Reyes nishpa nuqaykuqa nimusharayku ima nishpa Epifanía del Señor nisqa waqay Valentin mana chuq diferencia nisqata ruwaysunman imanaqtimi nikun Bajada de Reyes o imanaqtimi hinata rimakusharqa y imatapuntaqmi chiqaqta nuqanchik yachananchik chayta. Ari padre siempre akay na wichikunapipas llaqsun Pitumarca Silarupi o si no caballopi kimsa caballopi phawanku hinaytaq kikanapipas phawallankutaq y aqntapuno ninkun Bajada de Reyes nispa además coronawan churrukunku paykunapas nas phawamunku entonces pero Bibliapiqa mana nishu reymanta hinapunachu rimashan ashwanpas magos de oriente nispa nishan chayqa chay magos de oriente hamusqaku karan Jesus taytanchisman regalunkunanta ima entonces chaya nuqanchis ninchis huqlaru llaqtamanata hamuranku kay Judea llaqtaman taytanchis nasisqan llaqtaman entonces chayraykunanchis rik Epifanía del Señor nispa mana rikninchuschu Bajada de Reyes nispa pero nuqanchisqa chaynawan riqsinchis pero ashwanpas Epifanía imataq kasqa taytanchispaq riqsikusqan llapan runaman o sea llapan runaman significan kay magukuna rik huqlaru llaqtamanta kasqanrayku. Muy bien, entonces kuna panaykuna ari tradicionalmente rimanchis llaqtanchikpipish riqsisqa como Bajada de Reyes nisqa pero Bibliapi noqanchik mana atarinchikchu Bajada de Reyes nisqatachu ashwanpish waqaykuna panaykuna noqanchikqa como catequista deberninchikasha rimamunanchik imatacha hayk'atacha Biblia nisha anchinaman hina una cosa es no nuestra tradición y nuestras costumbres waqaykuna panaykuna de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones se conoce este día como Bajada de Reyes waqaykuna panaykuna Biblia nisqaman qhina manifestación del Señor Dios ninchpa riqsikusqan pima ñawpaqta riqsikurqan waqay Valentin Dios ninchis
Kay Nesuampas Jerusalén llaqta o si no judío runakunamaya. Ari, de acuerdo a la lectura, a los reyes, ¿no? A los sabios de Ajá, Oriente. ajá. Entonces, ahí con la panaycona remaremos a mago nenches, imanaktentajme nenches, re sabios, nespa anchagnata, sotincharem sunch. Hinta katang ahí con la panaycona, Ari, ñawapaj ideata imatahikat no canchech nenches. Dios denchime, lipi ronapa jamorka. Mana, hojorona llapachchu. Netahme grupo nas kalapaksh way rigo na panay ko na. Way kay Valentin panay rost ring special. Remay uyedi ko may kimanyan ko taka. No kay ko ka. Kespiku tantar sa kon spacho. Nya libro pinya, kore libro pinya escribes contigo. Iman siya panay rost ta remay ka. Kami wahkuna rimanku riki. Noqayku qañan qispis kayku sutikups qore librupin riki qillqasqaña kasyan taytayku maypachanchu sutimanta wahamanqa chayqa nuqaqa ripusaq riki hanaq pacha kusi gloriaman chaymantaqmi riki quri qurunawan sumaq p'achasqa kasaq aqnaw riki hasta takikunapawanpas kanmi padre kay waqt'aka hermanunchikkunapaq manta. Hina katang kay ko na panay ko na karas kanchman hinam gay reyes magos en realidad eran yachay saparonakuna. Científico kuna hinachu kanqa. Astrólogos paykuna Ya. allin mana cualquier runakunachkara. Paykunaman Dios ninch ijurirqa. Paykuna mashkarqanku. Entonces, imata haykata iñaq masiykuna yachananchis? Dios ninch pam llipin uyarrankichu ayqiykuna panaykuna. Peqsi muyuntinpi runakunaman hamurqa. Manan huk llaqtallamanchu, ishki llaqtallamanchu. Entonces ayqiykuna panaykuna llipinmanta hamuranchayqa chay ashka runapiqa kampunerik huchayuq runakuna, pisi huchayuq runakunapish, Dios qunqakuq runakunapish, Diosmanta phiñakuq runakunapish. Noqanchik humanamente kawsaypi huk tayta mama wawankuna kan chunka. Entonces chunkantinmantaqa a lo mejor qhawarin riki mashta riki mayqin wawacha allanta comportaku aykunallama riki wakinta qunqaripunña. Puede ser, ¿no? Pero ayqiykuna panaykuna Dios nisqa mana runa hinachu qhawarin. Diospa yuyayninmanta qhawarinchayqa llipita qhawarin. Entonces mana noqanchik nisqamanchu noqallaykumami Diosqa hamurqa noqaykuqa qispis kashayku nishpa runakuna manachu qispis kashanku iminataqri iminata kanchawaq Dios nisqa hamuran llipi runakunapaqtaq chayri echa wayqiykuna panaykuna Dios yupaychana cultuman purisqanchiraykushu noqanchik nisqaman qispis kashayku nishpa mayninkutaqa wakin wayqa pananchikkunaq purishanku noqaqa Diosta riqsirukuni ñawpaqtaqa machaq runa karani chashpa karuq wasikuna puriyuq kani kunanqa Dios riqsikusqaymanta kawsayni musuq nishpa pero wayqiykuna panaykuna kawsaypidapiqa kaq envidioso kayashinki kawsaypidapiqa runaq qhawayashinki machaq runaki idolatranisqa k'aymikushanki pero sin embargo personaki muchas veces ña criykushanki ña qispis tarikunakipaq. Entonces wayqiykuna panaykuna ari kay machaq runapaqpish Dios ninchik shamurqanya kay milli runa purishan envidioso paypaqpish Dios ninchik shamurqan wayqiy panay y hinallatik nisqanman kay wayqi pananchikuna muchas veces ima hatun huchapish purishan paykunapaqpish Dios ninchik shamurqan. Entonces wayqiykuna panaykuna como primera idea nisqanmanpashcha Dios ninchik llipin runakunapaq hamurqa mana kay santo runakunallapaqchu mana kay Dios semenpi yacharushpa ay noqaqa riqsirukuni Dios nish paykunallapaqchu ashanpish wayqiykuna panaykuna llipin runapaq hamurqan. Hinakaptinqa wayqiykuna panaykuna como primera era Dios ninchik hamurqan llipin runakunaman. Segunda diferencia wayqiy Valentín, hace una diferencia entre magos y sabios. Que runakuna karan mago kuna punichu imatata kuna punchawkuna entendinchik que palabra magua y anchata manachu alienta sutinchaywa inkuman. Ajá, chen diferenciaciones con punchikuna magutaqa siempre riqsinku y matapsri que por ejemplo rikhurirachimunku makinkupi palo machakunata
o color trapuchakunatapas rik pukamanta yuraqman anchanata rikuchimunku. Entonces hukniypiqa paykunapas chay mawkunaqa entendencia kunan tiempoqa paykunaqa manaya kay Bibliapi kaq anchi mawmanchu nananchis. Chay mawkunaqa karan yachaysapaya. O sea, kay Bibliapi kaq rik hamushan rik Jesús taytanchisman rik niño Jesusman paykunaqa karanku huk astrólogo hina imataq astrólogo kayri kay ch'askakuna inti iminapin tuta p'unchay kashan iminatan suchushan chaylarumanchu para kanqachu manachu o sea llapanta riku acaso manachu kay llaqtanchispipas wakinkunaqa machu wiraquchakunaqa yachanku porque tarpunankupaqpas killapas ñan hasta junt'aña kashan nisparik aqnata afilakunku pacha alistakunku pacha tarpunankupaqpas yaqnan entonces anchina hina yachaysapa runakunaqa karanku chitaqsi rik ch'askata qhawaranku naspa ch'aska riki hukniray karan nas siguimuranku paykunapas y taytanchispaq ch'askanta rikumuspanku chaymi padre karan chay nisqmanpas kay mana chay magia ruwaq mawkunachu kashan kay. Muy bien, entonces kunapanaykunan allinta entendemshankich allintachu uyarimshankich kunan tiempo ari mawkuna pikunacha maykunacha magiakunata ruranku ankikuna riqsinchik imachatapish jurachinku makinkupipas chinkarachinku anchikunata riqsinchik anki mawkuna nishpa riqsinchik Bibliapi anchikuna qayaykuna panaykuna ashwanpish kasqanku ima alli estudios runakuna yachayniyuq runakuna ankikuna anchi yachaysapa runakunata nirqanku magos nishpa. Hinakajtinqa wayqikuna panaykuna ari kay mawkunapish riki purirqanku pero pitan representan kay mawkuna wayqikuna panaykuna runakunata a toda la humanidad. Llapan runakunata. Y runakunaqa siempre ñuqanchik chiqaqtapuni yachayta munanchik chiqaqtapuni riqsiyta munanchik chirayku wayqikuna panaykuna sunqunchikpiqa kanpuni chiqaq yachay. Chirayku wayqinqa pananchikkunaqa purikunku Diosipaychana wasikunamanpish wayqinqa pananchikkunaqa Bibliata ñawinchanku imarayku chiqaqtapuni yachayta munanku. Mana repetillankuchu. Mañankunaqa repetinchik riki maypipish uyaramush cultunishpish uyaramush chaqay imatacha pastornawan shillata riki repetishanchik pero wayqikuna panaykuna huk chiqaq mashkay runaqa imata ruwan mashkan tapuku mana umanta qhinapunin nishpachu wisq'akun ashwanpish apertura uyarikuq hinakajtinqa wayqikuna panaykuna kay wayqiy Valentin kay mawkuna maymanmi iman paykunata k'anchaykurqa Belén llaqtaman chanankupaq. K'anchay. Ch'aska. Panay Rosita iman ch'aska kaman kunan tiempopi. Taytanchispa gracianmi kanman padre chaskisqanchis riki ñuqanchis hayk'aqtaq chaskisuman kay taytanchispa gracianta chaskinchismi kay sacramento nisqapi chaymanta riki kay primer sacramento de la el bautismo nisqa chayta riki gracia de Dios ta chaskinchis anchin kanman kunan tiempo padre. Bueno, wayqikuna panaykuna mañankutaqa tutaqpipish hina purinchik sasachakuykunapi qillakuykunapiraq imaraykuchus wayqikuna panaykuna mana chiqaqpaqpunichik kay ch'askata tarinchik iñiq masiykuna kay ch'askara imataq kaypa Diospa simi maypachash ñuqanchik qhawarisqan Diospa simenta chayqa imina kay ch'askapish kay mawkunata charisharqan anshnata astawan Diospa qayllanman chawasunchik iñiq masiykuna hinallataq mana chayllachu kunan radiokunaq chawapinta rimamushayku chaypish wayqikuna panaykuna ñuqayku ch'askakunapish yaykun hina qankunaman astawan Diosman achuychiyta munayku chirayka iñiq masiykuna kay radio chawapintapish lluqsipakamuyku mana yanqachu. Entonces wayqikuna panaykuna ñuqanchik kay kawsay pachapi identificananchik imakunan kay ch'askakuna kashan Diosman astawan achayachinanchik payqa mana nisunmanchu muy bien kunan machana wastaros tosuna wastaros siempre Dios tarramos nishpaqayqa wayqikuna panaykuna ichaychu kanman personakipiqa kay ch'aska hina Diosman chachinusin astawanpish hinakunaqa riki Diosmanta karunchawanchik. Hinakajtinqa wayqiy panay ñasuna panay Rosita Diosipaychanta churaramunanchik kashan. Kusa kay piñarikiwaq Diosipaychanataki qankunaspaq ñañaykuna turaykuna iñaq masiykuna. Pastora,
Hinakastin waykuna panaykuna waqmantañan kotarakamushayku que programa katikishtakuna rimayñi nuqaykuqa ñiqmasiykuna chaykamuykuña persnayki maypish tarikapaynki hinakastin waykuna panaykuna ari nuqanchik como de costumbre kunan p'unchaw rinchik bajada de Reyes nisqata pero desde la Biblia waykuna panaykuna manifestación del Señor la Epifanía nisqata waykuna panaykuna kunan p'unchawqa que fiesta iñiqmasiykuna hinakastinqa wayqi Valentín rimarimusharanchik iminatachus Diosninchik llipin runaman hamurqan kay pachaman chayamurqan hinakaqtinqa ari wakin runa masinchikuna siempre Diosta mashakuyta munanku chaypaq kan ch'aska qawarasqanchikman hina Bibliapi wayqiy Valentín que mawakuna charqanku rikurqanku Diosta yupaycharqanku qunqurikushpankuraq hinashpa huk ñanta kutipurqanku manachu wayqiy Valentín ojo mensaje nisqata hina churaysuman ki p'unchawpi llipin wayqipananchikkunapaq imatan chay ninanta nin. Ari padre siempre nuqanchis kay nisqunmanpas kay reykunatapas reykunansqanta mawkunaq ruwasqantapas nuqanchis ruwananchispuna hukniypiqa qatikunanchis taytanchista ch'askakuna kashan chayqa uyarikunanchis paykunapas guiawashanchis chaytana washaranchis guiakunanas hukniypiqa nisqunmanchari katikistakuna radiopi rimaqkuna hinataq padrinchiskuna padrinunchiskuna llapan riki kay Diospaq siminmanta guiariwanchis riki aqnatan purinanas siempre huk runaqa niwanchis munakuwanchikqa o predicawanchikqa aqnata purisunchis nispa Diosman purisunchis aqnata huk ch'askapas imina riki tutayaqpipas nuqanchis rikunchis linternata riki entonces haqaypiqa wasi kashan chaymanchik chaswanchis nispa ninchis aqnata waykuna panaykuna guiariwashanchis kay laqayaqpi hucha kawsaninchikpi entonces waykuna panaykuna chay ch'askata nuqanchis kasukunanchis allinman purinanchispaq chaymantapas huk regalukunata apamuchasqakutaq riki anchita rimayarsunmanpas riki porque qurita chaymantataq inciensiota hinataq mirratawan riki chaypin 15 regalukuna kashllantaj entonces paykunaqa chayruspankuya adorasqaku qunquriykuspanku karanik naspa regalukunatapas churayasqa karanik imata significan kay quri imata nisunmanpas panay utaq padre imatan quri incienso mirra Ari turay yachananchis riki kay regalukunata porque mana riki aqnallachu hinay orallachu ki magukunapas rirqanku Diosninchista yupaychaq aswanpas paykuna aparikurqanku kay oro, incienso, mirra nisqata oro nuqanchispaq riki nuqanchis significan kunanpas riki Jesusqa wiñayninpaq Jesus rey de la vida nuqanchis kawsayninchispaq reyni riki chaymantapas incienso imarayku Jesusqa Diosmi kasillantaq riki imaraykuchus hinaña riki mamanchis Mariamanta runa kaymanta riki paqarimurqan chaypas Jesusqa Diosmi kasillantaq hina kasillantaqmi runapas kasillantaq ishkay riki chaymanta mirra nisqataq riki paypuni ña yacharankuña kay wawa nasimusqanta muchunqa kay runakunarayku pero ichaqa aswanpas muchuspa wañunqa chaymanta kawsarimpunqa qhispichinqa kay runakunata nispa anchirayku riki kay mirratapas aparirqanku kay magukuna riki ankitan significan turay kay regalukuna astawanchis matiparisunmanpas. Muy waykuna panaykuna hinakaqtinqa wayqiy Valentín ari hinasha haqay p'unchawkuna regalutaqa mana pimanpas riki yanqaqa aparqanku imaraykuchus hatun munakuy kaqtinpuna riki personayki por ejemplo regaluta comuntachu pimanpas kuynki munaychata Tukuy sunquy apaynki riki voluntad tukuy sunqu maypachachus munakuy kan riki Ujú. y además manama tanto riki mana rastayki runam hinaqa riki regalash por ejemplo fiestaki piña pimaña o personayki pichay persona importante paymanpuna regalayta hinaqa munanki riki Ujú. otra cosa es no compartir llevar regalos chocolates rastaykiwash mana rastaykiwash pero si tú quieres regalar un buen regalo siempre humanamente mashkenki pone amigo, no sé, alguien importante en tu vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, enamorado tiempo, pero regalando con un moneda de que seguramente día sin que sea equivalente y más regalas aquí siempre, ¿no? Muchas veces, porque es la persona que vale mucho en tu vida, ¿no? Ujú. Entonces, oye, con una claro, cristianamente el mejor regalo, ¿qué sería panay rosita? A ver.
cristianamente peqa padre kanman sonqonchis Dios mankoy. Y es más, ¿no? Por ejemplo, si están en pareja, sea, el mejor regalo será pues, el matrimonio, ¿no? Claro que sí. Entonces, kuna panay kuna kinakastenka, ari, hakay puncho kuna pues, que regalo kuna ka, alguien, runa kuna pa se kaskan, chire que rey kuna pues, ñat que chamorran kunya, pay kuna que chay mana atepinas pacho, kawashpango, alguien runa man que regalo nos aparcanco. Entonces, no canch, oh, fiesta ma rinji, en la agasum, a la máquina churinch. Siempre A medas aparicun dispone marek. Entonces, antes nata que rey con apash, por rey apareció un y continúa son reflexión y guión. Ari chena pune hokni pe kan son manjeri ki o kore kare ki hok lo mejor hok material ne son mamsri ki un material nishu alguien rik. Entonces que vida causa ni stacha pa ka rey ni sta jaga no kan konan tiempo pas koiso ma regala eso ma alguien causa ni sta Dios man por iko ni sta tiempo ni sta pai pakrik anchicha kamari ko kore hina no kan pa ne son mamsri. Hina incienso siempre rik chora con que mi santa misa pepas naita oshnirichiko imada significa chek significa no cans oración inches o maña kunjes hanach pachaman rishan anchta chi incienso significa entonces no canjes pas kajaltacha totaponche maña kuspanches taitanjes señor wan por eso manik anchita ofrece soma señor inches chimanda pas imangas mira no que mira ka imapakta ñaw paktiempo hotel saranko ayakuna wañojkuna hawinanko perfume hina cherik cheka hawina garanik entonces anchina chay hinayataq chay sojo nishilantarik pasiones parik huknibeqas sufrimiento y manaki pidabebs kallantas saschakuykuna entonces no kanchis paskaj chay saschakuyñistapas señor man ofrecenanchis huknibeqa señor nichis nawansarik kurushnikichista q'aypiykuspa hamuichis nispa ajnata entonces no kanchis pas saschakuyña kaypi kama katikista kaypi ima kaypi takij kaypi tukaj kaypi chaypas payman ofrecenanchis kay esas chakuykunatapas payman imatapas allintapas mana allintapas payman noqanchis entregapunanchis entonces waykunapunaykuna taytanchis señormi noqanchispaq nasipanchis salvadorninchis qisninchis y noqanchismi kaykunata regalananchis chirayku razón de ser no kay Santa Misa pepas ofrendakuna hamun ofrendakuna churakuypish chaykunapi kashllantaq parte de eso mana yanqallachu hay veces manan yanqallachu ofrendapipas churayunchis t'antata velata t'ikata o mijuykunata mana ashwanpas chay kashllantaj o lo mejor ciudad rik hatuñinta imatapas apamunchis allinninta vinutapas rik mana comuntinta allamanañachu no allintintamanta mashkarispa yachaqqa rik chaymantapas wawanchikkunaman kuna regalashanchis juguetekunata panatunchakunata chocolatechakunata imapi chipas kashllantaj chay partemanta kashllantaj mana yanqallachu noqanchaspa chaykunata ruwanchis waykunapunaykuna chayllata noqa niyman chaymanta yapapaysuman Panate Rosetta. Mensaje que Kusa hari muy munay yachakuykasyanki Dios ninchis pasimimanta kay magukuna imaynata ari Jesus taytanchisman vistarqan ari noqanchispas noqanimariki noqanchispas kashanchis kay magukuna hina imaraykuchus manaya Dios ninchista riqsiyta munashanchisraqchu aswanpas riqsiyta munashanchis pero kasyanmi imapas rik hark'awasyanchis mana esforzarikusyanchischu imaynanki magukunapas riki huk suyumantaraq huk suyuman hamurranku riki huk oriente nisqamanta riki puririmurranku mayta kay Belén llaqtama riki Belén llaqtaqa kasyan humilde llaqtaya anchi llaqtaman puririmurranku Jesus taytanchista mashkhaspanku paykunapas hinaspa riki piqpa noqanchis kunan tiempo mascharispanchis puririsunchis no kay k'umuykuq sunquwan munay sunquwan entonces Pane Rosetta por eso más rey ma con hinacha asho. ajá chía Sharenki mana paykuna hina con shama. ay con rey Herodes van confundir kusqan Ajá, entonces vaya con paneykuna ari continúa Pane Rosetta. ari turaykuna ñañaykuna kay Reyes Magos imaynata riki huk suyumantuq suyukamaraq riki hamurqanku Dios ninchista yupaychaq ahnataya noqanchispas puririsunman yupaychaq tukuy sunqu imanaqtin
mana riki Dios ninchispaqqa imapas sasachakuyqa kanmanchu aswampas nuqanchis puririsuman kay k'anchaykunawan sichus retiro kaqtin ña misaman invitaywaqtinchispas mink'aywaqtinchispas kaypi astawan Dios ninchispa gracianpas riki nuqanchispa yapaywasunman kawasunman quywasunman chayqa tukuy sunqu kay estrella hina riki nuqanchiktapas pusallawasunmanta hinaspa purisunman kay graciawan hinaqa achuykusunman taytanchiswan y kay regalokunata apaspa mejor regalo sunqunchis riki allin kawsakuy tukuy sunqu allin kaqta nuqanchikpas riki quysunman kay Jesus taytanchismanpas riki kunan tiempoqa a veces hawallaña puririnchis manaña tukuy sunquchu misatapas ruwachikunchis chaypas aqnallaña kanqa riki imataqri nispa apurayllaña afanllaña tukurunantapas munanchis manaña esforzarikunchis ñachu chayqa mana riki tukuy sunquchu riki qushasunman kay regalokunatapas aqnataya catequista kayninchispipas puririsunchis kay magukuna hina taytanchista mashkaq ichaqa siempre ñawpiqa kanqapuni sasachakuy imaynan kay magukunatapas riki kay rey Herodes riki tapuykurqan riki nuqapas riyta munani nispa pero mana mal intención niyuq karan payqa wañuchiy intención niyuq porque mana huk rey kananta munaranchu ichaqa nuqanchisqa kanqapuniya puriyninchispiqa sasachakuykuna pero aswanpas nisunmancha riki ama kay sasachakuykunataqa aswanpas sunquyta kicharisaq taytayman puririkusaq nispa chaymantataq riki maypachanchis taytanchisman kay tukuy sunqu chiyanchis tukuy sunqu nuqanchis convertikunchis chayqa allinñantayaq kutimpullanchis riki allin kawsayman familianchiswanpas ayllunchikwanpas sumaqta kawsakuyta qallarinchis anchik catequistakunapas kananchis hinallataq iñiq masiykunapas llapanchis kaynata puririsunchis ama kaqllapichu kasunchis chayllachu kanman riki nuqaq mensajeypis padre. Bueno, wayk'una panaykuna hina kaqtinqa rey mawakuna purirqanku tapukushpanku y hinallataq iñiq masiykuna nuqanchishpish mañankutaq ninchá ari iñikuna en Diospi mañakuna wasipi urqupatapi nispapish imanaspapish pero sin embargo justificakusunmanpish hina mana nuqa mesaman puriyta munaniñachu basta Diospi iñikuna además mejorta kawsana mesaman purikuq runakunamantapish nispapish imanaspapish iñiq masiykuna iñiyqa puriymi iñiyqa wayqiykuna panaykuna tapurikushpa ñawpaqman puriy mana kasqanpi kidakuyllachu mana rimayllachu mawkunaqa reflexionarkan estrellatachu kay ch'ashqa munaychama kasta riki qaynash riki hinan ashamush paykunaman purirqanku tashkirqanku no wayqiykuna panaykuna chayraykun kunawataqa nuqanchikqa munayta tashkirisunchis purisunchis con fe kallpawan iñiwan wayqiykuna panaykuna wayqiy Valentin despediyakapaq chaña orange llayarapuwanchis Ajá, chinapunin rey maukuna hina nuqanchispis kasukuspa tapurikus padres nisqan hina estrellata nimasons chaqa kasukusuns waykunapanaykuna adorasunchis taytanchista ama q'alamakillantinchu ashwanpas imayatapas apaykuspanchis vidanchistapas allinta entregaspanchis hinallataq chaqaytapuni adorans chayqa huk cambio kanpuni reykunapas reyes maguskunapas qhawarichis riki chaqay adorashanku chayqa manaña ikchi ñantanchis kutipunku sino huk ñanñinta waykunapunaykuna huk nipiqa cambio transformación kanpuni hina kaqtinqa domingutaña riki kutiramsaqku waykunapanaykuna nuqawanqa huk domingo kamañam. Hinakaqtinqa ñañaykuna turaykuna chinaya ñawpaqllamapuni nuqanchispas puririsunchis imaña hayk'aña kaqtinpas waqakuyña huñukuyña kaqtinpas puririsunchis kallpa hinaqa riki allin ñanninta purikuyta qallarikapusunchis chayta nispa riki nuqapas riki despediyakapuykis ñañaykichis panaykichis Rosita Rosemary Santa Cruz hinaqa tupakunanchis kamaña. wayk'una panaykuna ki kamaña karan programakichis catequistakunaq rimayni nuqaykuqa oraqa domingotaña kutaramsaqku mañaykusunchis Diosninchimanta. El Señor esté con ustedes. Con Con tu espíritu. La bendición todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Alguien ponche acá, con la domingo, que mañana.